German midfielder ro pui Toni Kroos hi an ram Germany tan a fe chuain ati meite ain a haw ma thina a haw ma du awangin Euro sing thumzet a choi pha thin bok ma se hei hi aman adu dan ani awangin sum tam tak sen pha thin ma sela alana lem lova a chan ama nge hian soi bokin ti hian a soya katan chuan hetianga ramtana fe chuana atanga ho ma hi thil ti mak mo zo kani a thlakna awm lova a chan chu zinga ka fa te an tho huna ina lo om ka du ani chumi awang chuan sumpo ka seng nuala ka seng zel bokang ati ani Toni Kroos hian ramtan match a khel zo vele ha po soi lovin an in lampanin a ho ngal thina ram sang an khel fo awangin hona sen so po asang lo theilo private jet man thin nein chumi mang chuan ma taka a ho thina a ho na chan ber chu a chung kwa angai tu awangani a fa ten zinga an tho lima an pa mel an mulo tur angai ngam lova a fa ten an tho huna an pa mel mu se adua a fa te tan pa ni tlin adu awangin hetiang hian ama zok a in siam rem midang ti boi lovin a chung te ngei po an nun ti boi lovin aman ama nun a siam rema chuti chuan a chung te tan pa ni atlin ta zel hei hi bansan atum lo boka an ram Germany in ramtal in khel tura a kaule nuwa po a chun zom ta zelani